ibahan ang sa indong paborito, uun pa kaigto. Bert de los Martires, Alcalde. Lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay, okay. I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Pets, this is Kana June. Yaw kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Tonight. Kaya igo po ni mga opisina o kaya services na suspended. Abot sa pets sa 30 kan. Following the crowd, it's their game. Everything depends on which name. It's got to be designer. There could be no finer. Designer music. Designer music. Wearing your sassoon stops the show. Got to be in vogue with polo. Stick it on a sweater. It's got to make it better. Designer music. Designer music. Everywhere you go, lights flash. All you gotta have is the cash. Buy it if you're able. It's got to have a label. Designer music. Designer music. Nagustuhan Elia Cledera, magayon nga ang tugtog na yan ay napapabayling niya ako. Takon mayo lang niya ako digdi sa station kung ako yaon lang niya sa rong. Sa tubangan niya ni Mrs. ay nagparahurulabyog na kutanang niya ako sa gayon ka na pinatugtug mong designer music. Natatandaan ko yun, nagsikat 1980, nagsikat yan. Ay may nagpo sa naga, garo masakit makapenetrate sa guwa. Pero ining text na tuya ni Kabing, digdi nga sa samuyang karihan,
ay kunyaw kang yadig di Papa Bert ipagmamalaki mi ang pinagluluto mi nga pansit gisadong pansit bato. Ang pansit gisado Papa Bert iyo ang gigibuming panira ngunyan dahil dikit lang ang maluto mo ta pansit na yan, carbohydrates na yan, dikit lang na maluto, kabangan tasa lang. Pagkatapos sarong platong pansit gisado, masira mo na pangudtuhan. Dahil ang pansit gisado, bakong alang, ito medyo nagbabasa-basa siya, naigwaning tunay na bula-bula. Ang bula-bula, Papa Bert, itong pure na laman na pinagbula talaga. Kaya garo ang panira mo malang karne, ikinaglang sa pansit. Pagkatapos may darakulaon na pasayan. Si payuk ang pasayan pigtuktok, si puga kayan isinabaw sa pansit gisado, igwa pa ning kinchay. Pagkatapos igwa pa ning abitsuelas, igwa pa ning carrots, talagang masustansya. Kaya di ka mo magngangalas kung minsan ang pansit gisado na yan nga ni carbohydrates na, ipinapanira sa maluto, sabi ni Kabing, dyan sa market site Goa Camarines Sur. Ay dyan pala sa kuyan San Juan Bautista, Barangay San Juan Bautista. Sa kuyan pinapabutan ng pangungumusta dyan Durante ay Eduarte family. Yan, Eduarte family. May magayon pong text kaming naresibingon yan. Actually, di man nagpapabisto. Concerned citizen of Naga, please don't mention my number. I would like to congratulate the management and staff of OK Bangon FM for being the most listened to station now. Gulpi kami digdi sa Naga na nagsasabi, gulpi akong mga friends, mga kabisto sa Naga na nagsabing, biglaon pong maray ang pagkusog kang OK FM. Biglaon ang sinong pagsikat. Kamu na po siguro ang number 1 station sa Camarines Sur, kaya kaming mga paradangog nagmamalaki sa enterong kinakban na igwa ng istasyon ng radyo sa Naga, sa Bicol, na masasabing disintihon po, bakong kaput ning politiko, mayong murudahan, bakong makatakot ang komentaryo, arog kan iba nagpapatakot kang COVID, na ang mga gurang pigninererbiyos, kamo po very professional, kundi very educational, arog kan mga radyo sa Europe, Amerika, siniba pa, na bawal ang baritang nakakaalarma. Saro na lang sa komentaryo na sana ni Mr. Ervin Borja, pigdadangog ni mga depo ka mamatubod, may nagdadang sa mga mayor. Pigdadangog po kang gobernador, may nagdadangog ng mga congressman. Tang komentaryo da kay ni Ervin Borja, may katuyuhan na isabi ang totoo, igiyaan maray na dalan, asin tawan dulong ang paradangog. Purbaran po nindong maglibot sa nagaharos kadaklan sa arong nakatune in mo niyan sa OKFM, magpon sign on. Kamu nang ngunyan ang number 1 sa Sentro Canaga. Kada ko nagdadangog da sa Sentro Canaga, OKFM ang pinagdadangog. Kaya congratulations sa management, asin mga announcer, reporter, technician, headed by SM Olive Pado Bragais. Kami po naugma, daigwang malinig na radyo niya na iyo nanginginutan OKFM. Nakakalamos ang text kanya. Garo ako nagsusumo-sumo na. Daklagi daw nindo kulig dining salbabida, nagsusumo-sumo na ko. Grabe makasumo-sumo ng text kanin. Grabe kaumawan. Garo kita naglulupad na sa aire. Ang pagmati ko niya, garo ko nasa duyan. Congratulations da sa OKFM, tanambir 1 na ngunyan, kada ako nagantabay sa OKFM. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations
and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. May pahabol pating text si Attorney Nestor Barbosa. Sabi niya, totoo yan. Totoo yung text na yan. No? Kaya kami po nagpapasalamat na ugma na kami pala na OKFM. Bako po ang Bert de los Martires. Masasabi ko pa ako ay. Ang OKFM pala ngunyan, iyon na po ang nanginginutan na radio station dahil sa mga sa paginguwa kan sa muyang pag-iriba sa pamamayuman ni SM Olive Pando Barangay sa kaang kooperasyon po kan management na day minanggad pwedeng sabihin po ang pangaran kan sa muyang boss na sa muyang brainstorming pinag-readjust ang sa muyang team na digdi. Kaya sabi kaning concerned citizen sa paglibot-libot na ninda haros OKFM na po ang pinag-aantabayanan dahil balance ang programming. Igwaning medyo may pakurso lang lamuda ng politiko. Tasugo man kaya kan silang bus ng mga politiko na umuda na niya si kalabang kong niya. Go home. Get back, back to where you once belonged. Get back, back to where you once belonged. Get back, Joe. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around her say she's got it coming, but she gets it